Olaing'urani le Sidai TV aitomon tenolong tenarishata Ilderat Le Nkaji Nkitati kiimaki imbaa naipirta eishoi oontomonok tiapa. Ore tenolong natii naa emurua olaimutiai naa natumore entomononi nabo naa metoliki iyiok imbaa naipirta naa ina ishoi. Atumore naa entomononi Alice Kilusu. Taa naa tenebo nanu Angela Muriet mairiamari naa tenebo. Amu kitabautua tooko shai kitisipate neeku maape duo tenebo naa peetumoki aanotore ilomon naa lenkolong'i duo taata naa ajo kanyoo naa taata kiimaki tenaolong. Ashe oleng. Nejia ninye eseriani? Sidai eseriani, sidai enakop ang' oleng. Todua atishipe sinanu oleng. Eetuo sii olaimutiai enakop naamanya enenkang' ai. Todua naa naaji nkishu ajo nena naapoito enkare. Pii atodua. Neeku naa orpayian lai sii loreuta. Neeku atishipe oleng. Atiaka ntae karibu tenkarna e Yesu. Atishipe oleng peyie kijo kikipuonunu taata enkitesheni Sidai FM. Kesipa. Neeku kanyorr sii ntae pii toltau. Neeku atejo karibu mashipakino ntae. Atiaka ntae ashe oleng. Matamayiana ntae Enkai. Naa nanu naa naji Alice Ole Kilusu. Naamanya sinanu ena murua. Neeku aisho Enkai enashe oleng. Amen. Wow, kitodolu ninye ajo olesirani sinye itomono iyiok oleng idol tenakata ajo orkitoipi. Orkitoipi naa sidai. Nisuma nidip sukuul apa aelong. Keeta dii graduation enye kajo kaitoomon ake ntae. Kesipa. Enkerai esukuul nidipa apa aelong sininye. Naisho Enkai enkinet oleng amu oltung'ani sidai. Netamayiana Enkai nidipa sininye ina kisuma enye. Naa idol ajo eton orbarnoti. Wow, nejia ninye ena murua olaimutia. Esiai olaimutiai oleng. Idolta naa ajo eetuo enyori nkanoi, enyori irpaek, nkanoi taadoi kuna naayieu niterua aatoyu. Ore kulo paek niterua anapisho. Negira taata iltung'anak atumo obo enchiwa. Naa idol ajo egira aitobirr orbaribara lenkop ang'. Esidai enkop ang' oleng. Nejing'ita sii enakop enkare. Kietu duo ijo kirobi kake egira akeyie aibelekenya. Ore oshi enakop naa osupuko ninye. Osupuko taata ninye kirobi oshi oleng kake ore ebaiki ele apa naa ekitii oshi iyiok olapa lenkolong. Olapa lesiet. Ele taata likitii likitijing'a. Kake ore peekijo matodol iterua nairowuaju tinakata nikincho Enkai enashe tenkaraki naa ina kirowuaj. Kesipa. Irobi duo tedekenya oleng. Kirobi duo dipekiponu ene? Kirobi ompaka. Kirobi oleng. Yiolo ajo ewueji naa nitu ore taa itu aikata abau ene. Nikuna duo maitabau naa ena baye amu atodua ajo ira ake entomononi nayiolo ake ninye ilomon liapa. Ayiolo amu ara sinanu mara kiti. Kake ijo dii ira kiti duo enijo aing'orr. Enaa oltasat lagira aibung' agolie. Naa sidai sii apa, sidai apa material oonkera eapa. Material amu ore apa embulunoto oonkera naa meeta naa apa ena chemical. Neeku esidai naa yiok material amu kira yiok iltung'anak sidain apa ootoiwuoki tenkata sidai, neramati tenkata sidai, naa ina piidol enaa kara kiti. Kake kara kitok oleng amu ore ele payian lai naa orkitoipi ninye. Midol ajo kira iltung'anak kituak? Kira iltung'anak kituak pii. Wow, enkop sidai ena? Naa kesidai naa taata sii yiok kitabautua. Ashe oleng. Naa tembaye naitabaua yiok. Peekiponu naa ayiolou peekitumoki naa aiteng'ena irmaasai. Naa kenye eishoi eapa oontomonok tiapa. Amu yiolo tiapa ajo meetai intokiting kumok oshi taata naagirai aasishore. Kake ore naa tekuna olong'i netaa keetai lelo keek akeyie lopaasha. Nikiyiolou ajo amaa dii ena good material amu tejo naaji material sidai. Amaa ena material sidai kai daa apa ikununye. Esidai oleng kajoki sinanu ntae karibuni oleng. Kiimaki ake duo tenkata sidai. Kesipa. Naitoomon sinanu ntae peyie kiimaki. Naa kaaliki sii ntokiting nayiolo. Neeku kajo karibu oleng. Wow. Ashe oleng mama.